fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Abusia for any adofonum. Mema obibia akwaba ede ebatu majin esum. Ghana wahala jumedi ena ebre asosemo somfomuni aba. Ekia sikapa enenso. Mede ebebesum ashefo ene etiefo. Na abusia for ene deye. Yenua bema wa ye parliamentary candidate edema insha yeso constituency. Honorable Richard Atokwame Napra on the ticket of NDC National Democratic Congress. What the year report to be ababetu eja afa undercover journalist Anas Aremeyaw Anas who awuche mu achese video bi eba enche bi achese Ghana fo enche yebehunu sa video no ebeko viral na video ni emu no enyoma ebepiepie mu afri abanu wan hwa wo man Ghana de yebeka say enti se enyoma we nyina ekoso na chese ne yada ensoso ye nan egu abonten efa 2020 parliamentary any ABM so presidential election chese yatu area isi declare winner ewo wo mayi emu no na wodene nsem no etu edwano na wochemu SM Anas ebe reveal some videos be in no time na videos no a capture some journalists one more take bribe every political party one display wrong result de ruling party MPP no ni nyina ebi eka hom na ebiem nso so no enchemu asabeto eja ASM United Nation ade wo mo nsa na se wetu wo mo na yesinse we eso wo mo epesem video no krampo no enye Ghana ha enko a na ye be show sa video no anasem yede ebeche timemufo na emom womo epese womo enshow video no on the street of America any ebiemu United Kingdom said ebeya ebeko international agencies no ama wobia ehunu electoral fraud ekoso ewo Ghana ye 2020 election no although say ebusia for video no day womo be release no ne dem womo entimi emfa mm2 edwanenso eho empopo ya aba no Anas Aremeyaw Anas said the mo amunim no dane da wono de wo ba bontiam ye nanim no aya ne nkatanimu bi egu eso ne no na watcho eso SM BBC African Eye the undercover investigation film Anas Aremeyaw Anas an investigative Peace of Ghana 2020 election, the people, the vote, the fraud. We ene someone wo no so awotre ma chese de ebeba ebanum nipa wo mu edi bonefo ma na mo hye ase ewo esumase jiji sika na ebiem nso so no abato no wo mo do mo nsa kotintim jiji sika tintim ye edema enkrofo anase wo mo ye jiji sika katasumo aso di nkrofo vote ema nkrofo na ebiem nso so fraud ekoso enyinanum ni nyinanu wo mo ebeba ababedan na di ede akre Ghana efo a sese munim say Anas dem yete ne nka wo maimu achem na wo starting say wo di ni djuma no so wo di djuma no eyie Anas djuma na wo de eba na chese wo mo mugigi sika free empanifo wo state footballers once and sem chese and sem ne dem bebre na eba ye ewo ye mpapa na say Anas Aremeyaw ne expose enti wo no aba abonten a wo sanso de ebiem so ese be de na chese ebe ye jaso ebe ye woja oman Ghana ebetimi adane abutu wone nsem nyina emu achese dodo na anim na ebegu ase se de nkofo anim egu ase emre bi atwamum sa anim gu ase no ebesan so asi ne husu ebiem ne mpre no esom ewo man Ghana emu na no na Ghana fo ede wo madwenche ababetu edwafa nsem yi eho echemu se Anas Aremeyaw Anas wono ne videos aya wode eba abontina ya na ebi edited wono amu krampo no waje adamude wono amu krampo no waje sika waje bribe ni ebi edileti nioma bi
efiri mu ye nsakraye editing ewo mu enti wono krampo no wo mo enji ne nsem no endi sa sa wode beba although so de ba wo mo ebehwe na nsusu sa wo mo eje di pan edi enya de se wo mo ebeji edi na no na ebinom nso eka se US and United Kingdom for womo do manu atu mo pese womo enhwe ade no nationwide and as womo ma video no yen show yi e wo street so no den e na womo epe akire e wo man mu e mu ade womo abato na ekọ so no man Ghana ehwehwe ye se ye mentime wanze anase fraud bi ekọ so anase nkrofo fa akwati kwan bi to aba no de man nkrofo bi enti Ghana e na ye be show sa video ne e wanam se yanka se ye womo nyoma na se womo abato womo to ye ewo womo abochimemu no ye pe hu video ewo Ghana hanom dia ene enya de nso se Ghana ye nso ye video ebetimi akọ amanone street so anase womo akwantempo so ama womo nso ehunu de ekoso womem yesa na chese Ghana ase ye hye womo ase womo ena etoma ye die anase ase womo ena ma yesika ma didi ye dwuma enti yenjina as a nation yenjina as a country na empenifo nto womo na enso na video no se Anas Aremeyaw Anas ebe release krampona enye wo man Ghana emu ye bibi mem ha pe ena yenye na yenhwe ni ehunu se sei ena ekoso nemum yenhwe ema amananefo emfa yenim entwitwiri efom ememekeka ye news Anas wo mo ma ye nkrofo adapa Anas wo mo ntoma gufin wo mesi na ewo aboche kwantempom no eso enu to mususu se we pan de wo mo ente asese US ebe show yi video no ewo wo mo street eso nemum Ghana ha ya ena wo mo ebe hwe no na ebusuafo Anas ya wode ebe wugidi se no kware bi ebe wom ana de nsem a efifiri mu eba no ti Ghana for so sem US ni UK street so pa de yen show video yi won so den ena wo pe kan afa hum fa brai e wo tuma gin comment section like videos na share e all the social media platform eso follow yen e your IG page tuma gin _ na emrepem no ma gin cheni nyina ye de beto edwa e de amam ekweskapa enemy di makramo. The major prophet kum chacha on se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura